betul jadi kan perasaan sebagai anak teman ya menang foto kan ya nggak ke kamar gimana kesan-kesan jadi pengantin Pak? kita Om Swastiastu. Singih Ratu Idadane Sinareng Sami, para ulama sane dahat wangian titiang. Kapengajang jero bendesa, rauh ring wakil bendesa, dalar penyuruh adat Sinareng Sami, dalar penyuruh dinas sane wangian titiang. Semeton jero jalan sane banget sucian titiang. Dalar anu puri anu jero sane sumatenan titiang. Nika dalar Idadane para penglingsir, para ulama Sinareng Sami sane dahat tresno sih titiang. Ring rahina sane becik puniki titiang Kopakusare dados penyelidik mewakili keluarga Dumariki, keluarga besar Pantomi. Ngaturin suksemaning mana santukan sampun sekadi pinunas sane kapdiang saking keluarga Riki Ratu Idadane Sinareng Sami sampun rawuh bijang pasuwecan
micang doa restu ring tidang menduwi keponakan domogipun ring rahina benyang pawiwahipun mumargi rahayu lan lado kayu daler kenali tidang lungsur gang Rono Sinampura ingit kewengkanan keluarga besar rumah iki daler ring penyangga gena lan penyuguh sane katur ring idodane sinareng sami singgih ratu idodane sinareng sami tunas tiang sih suwecan idodane lantur ring rahina benyang semeng sawetara jam 5 tunas tiang pesuwecan idodane sinareng sami jagi iring titiang ngolah ulam kedak aige wantah hamuliko atur titiang kira langkung titiang dados pengentar pendidik titiang lunas gong Rono Sinampura malih jebos ring sampun puput pekaryan idodane pumal titiang rawuh mangkin sane uning melanyaran yin wusen punika ratu idodane sinareng sami atur ing titiang acara bebas. Makan kuah pagi-pagi. Paros, papakita. Bre,
Gimana Pak kira-kira makanan ini Pak? Udah pasti enak Pak.
Bawa nah lurus nih.